Hai, ni suinggupa sakantikon sakswa angni blog ko na simangkon sakswanya repengrang ta ni blog te anga emergency agan tanirangko agan natnamya harunang chongmat kepa uyat tanirangko uyat namemo repengrang dakimna ta ni blog te jekon anga nasimangna agan anggen ta lo nasimangna agan thalati on anggenmo repengrang dakimna ya mijalat tamni bakko chigini tarikko waltin bajio namgija dakpa manderang matchu chaawang hamo chokmatan gambegeria songde daptalgreumo namgijagpa manderang matchu chawaniko dakangaha unigiman matchode gechakchim deba fotorangni kaata dongja deba uko achak singako deba ditan knahachim deba salanti walanti singani uamang chakateni jahana nagimna wanmo chokmatan matchukode matnangai jokmo damgri matnangai jok unigiman areani manderang nagi songsulni manderang aro gipinchiba dake simsak pachinamo matchumatirangna walni bakrango simsak pachinamo nakimna songnini amba dongachim 10 baji 11 baji ude repmani niam dongani niamrang dongahachim deba maiba kae bisong jokanganiko matnahamo baisas jokanganiko matnaha mayakode warang mo chokmatan warangko matnang ode nakimna ramramde ongjo jokmo warangko kasanenggija jakkalaye nokmo aro nakimna songsongantini manderang nasimang matchumatirangko simsaki antangni bosturangko simsaki tangkapaisarangko simsaki noktang a·bako simsaki tomtomao nasimang donchinamo aro manadabit makraki dongchina nakimna yarangsanmo talni video de nakimna angni video ro rokal mancha rokasa aro makeup tekap dongja studying ba dongja nakimna yanon angni video ko dontongna namandi gdarong ore subscribe kae like kae kantirong dakbo sikjete donang pabom maidakode nasimang getal update ko manna gita nasimang angna dakchake donang pabomo yarangsan dalni video de nisim sakantikon tela bye bye.